abineza na Sarebet kurabira omuri chairperson wabo Frank Byarhanga nibagira ngo hariho kiri kwetengesa government okubasa kurugayo ekatekaho ebiragiro ebiri kwebembera okuhinga amajani. Byarhanga nagira ngo ohiro kugira ngo amajani nekintu kiri kwetera ihanga sente government emiro kurugayo na nekitongore ekyo kubasa kukurira okuhinga amajani omwihanga se eyo kureberera amajani kitumire habaho okucumbagira kw'ekihingwa cy'amajani mu district zeito kandi nitwenda kongera kumanyisa president ngo amajani ago twahingire mu 2017 umushana kugwajwire amajani mingi gakoma so tucyayitaga ubusigo obwo kureba ngo bwayijuza egedyasha Arebu Kipande omuhinzi w'amajani omu district ya Kanungu ori kugira ngo ayineheka ezi kwingana 20 nagira ngo yiro kugira ngo amajani nekintu kiri kuretera ihanga sente oyirehe byo burambuzi ahamwe na nomwani nagira ngo government owahati eremiro kwara ahashonga zabo kurabira o ministry y'ebyo buhinji omwihanga mwamutine ti police nakatare kihanga nka Uganda timuraka controlling kuruji ahubwo kugira ngo muri kusama amajani gatari mu guteka nahabweco n'amajani agu muri kushoroma amajani gatari mu guteka nahabweco n'amajani agu murase nagugara gatari maruji mwamwe ti police erabera addressing issues za production era addressing issues za transportation era addressing issues neza processing kandi na muhero era addressing issues zambake. Obedi Mugisha nawo muhinzi w'amajani ku rugo muri Mbarara nagira ngo amajani agesire green gold ngukonka abo kugira ngo babuzire okuba kubasa koragana nkabahinji kiretire habaho ebizibu aho uri kushanga ngo nibatunga obusente buke ngo kandi n'abantu abari kugura amajani bija babagura nkente zifire kugira ngo taro police ati nushaka no Rwanda abwawe ko muntu soko kugira cyone cyabongo kubataragira amajana agabe gakozwe bunasari atoshanga no kurumu umusharaba iwo ko muntu government term aba leaders barumu iyo ufukwa babariyo kuguza abaroni bakuguza shango ryawo boriyo ko ukafoka ibintu byonkebi konka mwenu twandushaba ngo bakora policy neja kutuyamba nito mu planning gukora business zito nkabahinji b'amajani watwire uri chairperson wa district ya Bweju nawo muhinzi w'amajani nagira ngo abo kubura abantu bo kubebembera kurunji ahamwe na nebiragiro n'amateka bashanga ngo obwahati nibabugane bizibu ebirimo bushomankuzi ahamwe na nemhendo eyi batari kwetegereza ombizi bebindi binji nabwo cyo shanga twagera challenge ya corruption so omajani no business y'amajani ni nkeye fees harimo challenges nyingi konka naho kugira ngo harimo sente nyingi of course amajani gine sente nyingi akatana kagura shinje bino so hatoshanga ngo amajana aga challenge iga kwijaga kagera oshanga mungu harimo air supply harimo mekatera ori RDC owa district ya Mbarara kandi birakurireho omucomogo nagira ngo obwahati ngo hiro kugira ngo tibine kitongore kiri kubebembera ngo konkari muna no bushomankuzi obweshikacha yiguru. We as chief government monitors we still think there is also corruption. You may be even through verification at times we find there is under supply, there is even air supply. I hope, and that's why I am appealing to everybody, especially in this business of the tea, that right from the farmer to the leadership, the wealth creation officials, the resident district commissioner, everybody involved in verification right from the secretariat of NARS and the rest should be corrupt free. Hinga amajani ukatanjiro mu district nka Mukono, Buyikwe, Mubende, Mitiana, Masaka rero umucyanga ebindi hari mu cenjejo kibare Hoima ahamwe na Kabarore kandi umucyange cya Burenge Rwizoba amajani gahingwa munongo mu district eziri mu Bushenyi, Buhweju, Kanungu ahamwe na Kabare. District C eziri mu Rukungiri, Rubanda ahamwe na Kisoro otireho na Kabare nazo ni zimwe muri ezo eziri kwejumbera omukuhinga amajani munonga. Amakuru agagasha kwa Ronald Kabanza omuri Rukungiri.